Қайсы команданың капитансың? Сен? Ынтымақ. Сен? Достық. Я. Қайсы команданың капитансың? Байдақ Батыр. О, молодец. Қаншадасың? 9-тан. Сен? 11. Қайсы команданың капитаны? Байдақ Батыр. Өкөңтің капитансың? Сен? Мен 5-ші класстың. Құмқала районының Байзақ айылында жашаймын. Өзім намыс командасының капитаны. Narvar batal belgile, Batalgıla. Atay düşken eken, çağılgan attı o argımak menen. Çağılgandı karağızdaşa. Aya, kamçı düştü oğlum. Asılma. Basma, Antay, basma. Kulak ortada. Çiğimle çiğ kızlar, udalene verip kılavuz hazır. Antay'da it atam. İlk önden kulaktı bazı olgan. Antay ringin de üstüne araç baskanlar. Akıl etsene de çağılgan. Araç. Oyunda şaşpay bazı oldu dağı. Gökbörüş kola komandası ıntımaktı sayıqadanına. Barada tüp saldı. Saldı. Oyundun. Ya aklıma gene bulay. 2. minutasında. Mazhar yok ya bu şey. 5 gol bu. Uzatı koydu. Atay oy verme. Hey, ne oldu? Ben hey. Aman ya. Mungkin kena isne masa date. Yo, kena. Şezer kamu şu. Aтай, теманы тапсаң, теманы. Қайырлы сенки жолдың. Ya, salmet bir şey. Salmet bir şey. Жаңа өстө жүрсөз. Жүз атай болсун. Ал дешек салып койсун, салып койсун, ал карашык.
байзақ айда қойсын ей. Үйді? Мол есекте. Сау қойдың нешейін қызық болады шын. Ей. Yo, get the